pen go dano gi nyono ti beduga ti me la bolle en icha ni do par chiel en niro ina ki ono romo chawa bo ngwen kana mo achiel magiluone pension and san le chuo mo kwanyo nyono uloto gi nyono obiro go tok la wore mo mu beru kwene i pension and san beru twalutua Acholi Lakwed TV konan la de ben food atikamete kwed mamekwa ipeje kwe to makita eni nyutai minne kudama do time kan ka uyapo dato anong nyakete dong romonum apa kay neno mod inir malatin eni pero time kan valva chen apero chubu kumiridiality ba kuja ba kam atwa kipa dagono tongore awu ba chen ma ki pita abena ti le ropeje o ma ko tolo dere ho ingado yo moro kan tim matide o chubu nero na uneho ichapat wen itabira chen keken jebi nitikatine dong lutua anangeo ni won uber kalupu ba jeme maduong malupe tutwale kito ma uber katime ki i aduol man maromo dwe achiel pego malupe kikuku miot warwen gano makara par dong lutua ka jeme maraju tika time tutwale i aduol mani pol kar kama wang dano chako ngiyo ne kong ene lutela chidong kono ikin tela mati i area kany tieni ngo pianwa winyo ludir mamekwa ulok maduong malupe kilokom to madong tika time tere i aduol man ngat mo lubo kora uberu kelo Robinson adaw kelo Robinson penya wache oga ago chim borwan kon machalo nyiko Andrew chafari abichiel to abiro no respond gin mugamo po yomoye en uberu ni ene bigo chada uter almost about 1 hours mano ginano time ginano chero time adal la rama chalo kelo Robinson karona o chero ka wilo air time da we go chim port police karno chero wilo air time on the process mo duguno ma chuma atiga aya Gladys ichia ada mob justice uyoro ayage chia karo yora ayage chia eating we gichelo wiye ki mata fali rat we ngom karo chelo wiye rat we ngom ngoma to time ka kenyu ada won kom machalo LC1 mi area karo bino no kelo Robinson wachi okelo Robinson wachi won kom in agoni chin imir dano to adede imir lielu mete kiteni inong konyi ngo baca ingon kom ini perwate ba da won kom na ko duor ngo e ko kelo Robinson cha me dang ngo luenya e dang ko kelo Robinson wachi won kom in gubuni pe ana tigi guma ngo ka wa du ni ko amero wa to gine ni ati disappointed you fit by LC1 mi fanga cells gino do chero wa ya gikene ene dore dapa won komi wayne ana cho statement ge nying chwar maraj ma mier ene daro win ma berda ma ene ken dok tike piero ana ye ni tek ati mo mistake mo angol ga won kom chabe nero ma mier amero LC1 ge executive o miero hotel soksi wo malo bien pero lo ko po beru pero ang aramo reporting lo mati o ata remalit o ke liru apala chu lingo po taking up responsibility mo wurti he chu o apego ma ne pe nyuru gnalwa o chime o fi mo wana tika terene so wait lo ke ni and wait you seriously obere 2022 obutinho pala ikum an my own area chair me report about AC1 ti
tipicamente ka inti tipicamente ñu in la cho dako pegi twer mo ken mi gen la tij mo ken ti tij no gilu worre ma ene information no mi down yang ma be mo mi we o tij mo ken no ngar mo label pa en ke care capacity pa en no pe twero ti o mi ro ena bi mi o chalo ngej ma tut ni mon o mi ko gwaka te twan ko gwaka ma raj pe eni man no ti nyai anara bal mo ken ci an ma chala an o dong richati pa be ne wara ambe metengo ki tij mi ko community ma pe eni tien ma chile kan a ti ko itichin ka uya po o kelo munne go dano bordo ivanga kan mu chilu dano angwen dana dek wayiro la tiana chiel o loye ye chade de en kan an pa log lo ati uno ngamo bunen o mi kidi tino kelo ki tue mo apira biju yarion wen ai lo kada kum gin munen do gin mutime kereka bete don kum bete wanyang kun wange tini ngor metela bene tie iya duol man dong gina ngo malu diro me area man iruom me elchi me achiel gitika timu kun gineno ni gijwayo gor matie i area man gin mo wano ti timo e ti kiti ene mi bere ka monitoring kit ma dan wor kwede ki kit ma dan beru kwede le eni te twalo me awachi pene man peta logane ati dor won kom ma cherno chairman set rate unyu punyu dano station o mirango ko beti we ngo rom dano ma punyu mir ben ngo spot point gi spot point chalo la bole chala area ene dit madaba vangar sele ne dit vangar sele kay kum la dano mer chok wi ko madi adek ka we ngo o do ye mabe we ngo security o beti muramo gimati ne twale kay legana no ka twer kitano wobe aneno kwere no wobe alego konno ni ka twere no wamiero outpost ubet kwene school jida kan pen go dano gi nyono ti beduga ti mela bole en cha ni do par chiel en niro era ke ono romo chawa bo ngwen kana mo chiel magiluone pension and san le cho mo kwanyo nyono uloto gi nyono obiro go tok la wore mo mo beru kwene e pension and san ma anyway tikin bal ci gude ndam ni wati mo reaction wati yo yor wari racing en kwanyo ngate go tok e nyono ni pen of fainting of almost 10 minutes ano penye yuko me den karmo wa calling mutaabinu den getero ene ye man medon ki en mananak ma wakele botuni wa oya geki mayupwa pener matini we will subscribing e channel ma megwa me Lakwed TV kunoi matij ma megwa kidong bene ma pera tek loyo ene tamma migi wek wan wange i comment section we don't will bene chine maman ini kwang cher bor la wori kuno sharing